duluan na pinaksang apa ison habija hauma riwayat hidup manang justru mulu ni abang namion amang na puhahologi hamion iya guar ni opung nami on ima opu madim Manalu boru Situmeang anakna sada ima opu Halomoan Manalu ia opu Halomoan mengalap boru nirajai boru siat turi ima bonani hari nami ia tubuh ni boru siat turion tolu bawah dua boru ima opu timbul opu kasimo dohot opu Rustam ia angka marha mulion tu marga Siombing dohot tu marga Panggabian muliate manggil apa mi ai dan boy membaca merodang kacamata jadi kacamata ketinggal duduk iya dibaca mata jadi manggil apa mi asal dilanjutkan anak nabi deh Sadama sian opunamion mangalak guru ni rajai guru lubat tobing sian darutu ima opung timbul Manalu ido benna hami marbona tulang tu lubat tobing ia popalan ni opung timbul tolu bawa dua boru ima opung partogi Manalu ama Catherine Manalu dohot opung Kelvin Manalu ia akka boru marhamulia maot pemarga Situmeang do pemarga Tapugulun sada masian opung namion mangalak boru nirajai boru si manuk galit sian huta sialang buaon ima opung partogi Manalu baina hami martulang tu si manuk galit ia popal ni opung partogion 10 bawa sada boru ima opung kempar Manalu opung mangalak boru nirajai boru si manuk galit opung Ramos Manalu mangalak boru nirajai boru Ritonga opung Sipa Manalu mangalak boru nirajai boru Harahap ama Epa Manalu mangalak boru nirajai boru Manurung opung Kevin Manalu boru Siregar ama Titin Manalu mangalak boru nirajai boru Lubat Tobing ama Pani Manalu mangalak boru nirajai boru Silitonga ama Dias Manalu mangalak boru nirajai boru Siahaan sadanai B Manalu dan Mangodilu B ia boru marhamulia maon tumarga Sibajuta ia opung Kembaron mangalak boru nirajai boru si manuk galit sian huta sialang buah ima amanami tapa adopon benna hami marhula-hula tu si manuk galit tubuh Madamangon tanggal 24 Juni tahun 1954 di Sialang Gua marujung ngolu Madamangon di hari Sabtu nasalpui tanggal 10 sia bulan Dolu 2022 di Banjarmasin Kalimantan Selatan tutup usia Madamang namion ono puluhan tahun mangoli Damangon tudai nang nahinan ima boru si manuk galit manang opung kembar boru nanau perjolo marujung di tanggal 22 September 2010 nasalpui di bahasa-bahasa Tuhatama opat dak dana di opung kembaron ima tolu dak dana bawah sada boru marhasobokan mai ima anak siap kangan partogi Manalu manang ama kembar mangalak boru nirajai boru Lubat Tobing di bahasa-bahasa Tuhatama dua dak dana didasida ima dua boru anak sipai dua Jantro Manalu manang ama paima mangalak boru nirajai boru Flores
dan adong dope dak danak dinasida. Ia anak si nomor tolu Eko Manalu manang ama paima mangalak boru nirajai boru nainggolan lubar raja dan adong dope dak danak dinasida. Ia boru marhamulia maon tu marga manik manang ama cahaya di bahasa-bahasa Hatama dua dak danak dinasida ima dua boru. Punguma sude pahopu obat halak. Jadi punguma sude pinopar ni damang namion anak boru hela parumain dohot pahopu 12 halak. Ima saudik songor riwayat hidup di damang nawuha oleh ngihamion mau liate. Amang raja inak sori pada tulak kuda burju hula-hula dabasa. Di nauk pinato orang ni anakku riwayat hidup jujur bolu di damangon. Takas donakid di begehamu. Iya anakku siak kanan. Ima anak pangguaran di damangon. Holan namar ulung tukicang do beraja nami. Gomos kami mangido mangelek tua dopat berajai. Asa pasu-pasu habuhan. Asa giat di budian di damangon. Marura ti bagas tutoro. Mardaka tu habirang. Marbulung tu siamon dohot tu habirang. Soni mo si anak namin si nomor 2 nung nganyat tibu marhaso kota alay ikat mapadalo na sokonido pe pangalaho na pangalehon di debata di parumatanggaon ni anak mo si nomor 2 lohok parumaikku raja nami dak karusikop de pe marurat tutoru lohok parbulok tukicang sokoni nang anakku siap pudanon ayam goon yan dak napulahuhor sohon dope ala na mula sadaido peta pestahot di pogo di alabato. Gasit ko ipasidong damangon at kaulon na pangulihon anak dohok pasahok tong boruna. Alay na hurang nedo pe na hurang gacang do penyang at kapangiduan ni tu amat na martua de bata. Asa marhite siya ni raja nami. Sotaha mi jari-jari 10 pa 10 sada si majujung mangelek tu rajai. Ay hurajo mihani hamuak kahula-hula nami do. Parhitian ni debatala ho mangaleok pasu-pasu itu hami. Asa buak kamu hami ditanyang muna. Akay anak kon namihon na somarurak do petutoro. Asa buak kamu ditanyang muna sanggiak marurak tutoro. Jala na somarbulung tu gijang. Lap marbulung mangermang tu gijang. Markangkat siamon dohon turat-turat. Somoni raja nami pangiduan dohot elek nami Tuhan sa duhuk akka hula-hula nami somoni na boy hupadal hami jujur mulu di damangon manang riwayat hidup singkat molo tumadong raja nami tulang nabasa hula-hula na burjo hahurangan anak kollahu padodorhot riwayat hidup singkat di damangon hami siap mo nami hasuhutot mangidomahak kami jalan dikiki para masuk muna anon raja nami na boy dope pasip ko muna akka jujur molu na hubaik kami ini. Jadi gajah pengarap tuan muna satu gajah kamadok umur muna dipaninggal hot ni bere namion. Di sana libe ada kuno kata itu ada mandok asa belgai dat yang nuruma belgama tiang ni soko. Nunga gabe si madaluon saruma tua mangido ba ina tutuhan tay sa gabe mahamotong sa luhut paparan nanaw poso.
Dumubi hamu raja di pamuro marga Manado. Adorak sohu pasatami jo pangkorau tu boraspil. Dihamu tulang nami samosir. Mangido kami jo partikiero tulang. Duksipul siap kami no pasahaton nami matutulak samosir. Manggora boraspil majo kami jo tulang. Mau lihat jadi dia raja di bumi. Tusok kamu. Kiopamu tadok. Perjolo pasaha majolo boras pirtu woru si manukali narok di Solo di hutaon bakar sekitarnya Nasalaga berdoa memakna salah cap. apa saat kamu menguruti mo saya boras pirtu woru si bagariang Buru bagariang. no boru si bagariang narok di hutaon Atik bahadang ibu to buruna. Buru ahay. pasada boru to si molon gudang-gudang bain amang boruna asa sukup boru hutauru Molo sodomi siak boru nami boru Karena dilihat kamu saya maktuhani kalau patahaton dengan hata boras spiriton di iman ataupun di nama dapoton bagai nama ibe berenami manang lain nami apa dari dikyon duluan sa 52 dison amang boru Gabi. di Manado Rodo kami tulang muna sa Mosir do rombongan boru bere ibe bere narong di luar salam buol sok ninang keluarga sa Mosir bona tulang muna narong sasyat tirik tinggi dia rolo nami amang boru huwag kami nak kaningani oras sibiriton di doon eme namar dudu dan nami marpagiro to mata na berata ang jatuh tulang dihamu amang boru nam mana Gabi tulang gabi. buat kami do akan ulina dengan hobar diadat na pinukan na putay pupunta na berdolo magtuto siya lagundi na pinukan na puta berdolo ilo natin huto siya uli jala dengan alay mono tusokon dia memang berurupan ulus na po ibasa hakon nami postoro haku lampung puso amu martangian kamu tutuhan tetap balitangian nami hula-hula muna asa sahat na uli sahat na dengan Tuhan lupa ibu dia nilai nang tujuan naro. Iya ulus si pasato kami jumulus ya tulang. Gabi tulang gabi. 10 ate. Bolo maruru pelok kami hula-hula baru asa sikok mandot tulang sekaligus mahulalate. Ora tulang. Sekaligus mahamin ng magulusi sa perjolo sa tulang. Iya la perjolo pinopar nilai namion. Opak na siya. Opat sadabi. Sada mau musa itu pahupus ya anak. Sada mau pahupus ya pur. Gabi. Ngaunom. Ada orang suatu parsinabul manang parsakap nauli panuturi di ulaunon songon naba dua suhu tan naon pasahabot nami masada alay jumuno majo tu ibotona tuha anggina bolo hirahurang do arong ko sa punura di ulusang burubuari arong tabbani nauli ati boharo arong yang kapinumpar ni halap laikon at pagopong martinuluhon na rono ang liso Mau dia te marajanan ni atur kami kan no. gabi majalah horas Gabi. lasuk soni mana hula-hula berdalan na iro akbate Iya. dia urus di hula-hula no karoronami Gabi tulang. itu sada godang mak jadi ope tulang ada orang sumerdalak kami jolo gorong itu lang dulu siap kamu tulang Insya patok-patok, aku mau mengatur kon. Gabi jala horas Berarti itu. mak, cek kali. memahami urus nagadak si torong rapu makporoto na uli gajang ba berita gabi no berita horas kat pinompar nilai nami ho Roma ke persaulian las di roha tu dulu na di bulian nilai nami baik mama godang na hubar tusi Untuk kita asa kadalo tortorta dinamanortor hubungan ta.
Pangirot amat tanawat kuri wata kubege hame nak keningan sian judul mulu nilai namion ara arung dobe bebere nami naso marurat to sadamu atum sayulili sopuro di siuasni ai manang mengajar putih sahiti namalum lugut nabisi roi majau jauh rai lului muana uli sopola matu omuani dihanguna tulak nami rak dohot hula-hula nami suak semoni mahamu raja nami sadaro hamu hubar tulak kami dohot hubar hula-hula kami hidup na dua-dua ida-ida do na musuh jora-jora do na ngadek nunga tuk musuh jala butok do hami jala say di dohot kamu do akan narik kotilihan raja nami Roma kami pasahat to daw sihol nami piso nagajak tuhan muna tulak nami rak dohot hula-hula nami las marohamungan calok dalang matulak tay tor dalang inang babat tay mababat tay hido
akan atulata sudema. Jadi semuanya ay tak kasto di botoho hola boy hubuak kami siap Kalimantan na pinupos nito di mo. Iya, sada mahamot tulang akan tulang nami. Iya, oke. Jadi nabaduahom jumulong Terjalak tulang. uli barohan tulang di haroro ni bahom pumi. Hido. Imadaw tulang apung doli lasraham saur matuaho payuti utami. Laos pasahak mamuse. Di bukulan ni rumah pamitoran ada vaksin raja rumah sahuta binuang dunduri sa jokal dua jari. Oh mana kami raja panuturia saringkan ular nami. Ay matutu. Lasmarohan panjalok. Mo raja di bawah. Jadi nggak sekali barat yang memburu. Gabe tulang. Mau lihat mari Tuhan saya datangiap kita di pasahat tamu tuh kami sompa muna. Di dokna tua-tua diutur dak-dak kada webing-ebing. Roham manopo-nopo tuh raja di hula-hula marrongat kebeng. Kami mandok sen horong ini hula-hula muna saluna do tulang. Tak si tio-tio las padong matuhot dak kanat. Raja Ilu Batobi Bona tulang nami Raja Ilu Batobi Rapdohot hula-hula na maranggi. Iya, jadi nasa namar pardomu at tulog Batobi jadi mau lihat di Tuhata, mau lihat yang mana di kita sebelumnya. Dia mau baru nami mergamanya lu, kami tulang. Di sore rohani, seorang dok minat dengan bona pulang lu betul, hula-hula namar-namaran lu betul, hula-hula naposo pangalapa buru lu betul. Amang baru, kami tulang. Igokot jauh-jauhmu tuh kami hula-hulamu tulangmu rodo kami mengadok igokot jauh-jauhmu di parsaun baru tahun ini abang baru nami di jalannya abang baru kami pulang rodo kami jalan hubuk kami do perbuatin do namar hidup soalnya do ina tua-tua abang baru ini sudah berdua main apa ringgo mandiri kena mok-mok amat tadi waktu hasil dua Oras mahamu saja hutna di Barorot. Hutna pemuran nami. Gabe tulang. Sama nama nabai hamani kami nama laki naruh di tahun. Roro kami siap guna basogi tarutung. Mangkui untuk pondok jauh-jauh muna isialan nong jalan Tuhata lain kami beresak jauh. Beresak kami ini siap tarutung amalan kami
kita ada waktu kami kamu alai apalagi itu lain anak semua atas kita ada hari baca lagu itu lain kami om tamu itu kami mudah-mudahan jadi tamu di helan kami do baru kami lupa embar nanti bereng amak helan nanti so lima Mei siang Opak Mei yang dulu siang pulang opak masih yang lagi opak masih yang belum nyala pasal ini mah jadi siapa kamu tahu mana tuh mau Naruku
nami marga manado. Adok kata di nama tua batok. Asa tinahui namun tio binain na itu penguatan. Wahai mamang bodak si tio las padung anak tua kata. Rajai Siaturi dihamuna bonani hari nami Rajai Siaturi partik yanope hukasahatami matuhamuna kota mulia hatiku rindu bersama. Oh Jerusalem kota mulia hatiku rindu bersama. Tak lama lagi Tuhanku datanglah bawa aku masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah bawa aku masuk surga. Oh Jerusalem kota mulia hatiku rindu bersama. Oh Jerusalem bawa aku masuk surga. siala rohani bonani hari musia turi keperluanna juga ada tongan-tongan itu malam mengawan maka dipasok doang bisa lunak dipasok kamu peparang memang guna bila dipandang pada pikirno bisa rohani jok pemuna lima di pasor majornya menggurnami membuat kami do dia sangat ada ini bapak nama itu jawab berbeda asal doang nari na anak guru akan nama itu jawab berbeda obat ma ulus sama hari jadi oke bahasa ma surat kabar tahu dengan taruh Kami menggurnami keluarga besar Manalu besok doa minuai dulu siang kami guna nyari ngadong dibuat sialang gua sebab kalai nami helanani dengan tubuh enam tua anak kami ini 60 bere maka nabi di keluarga besar siap turi dengan tubuh nanam sialang gua obat mak udah satu nami satu nami Raja Manal adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri hidup ini. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri hidup ini. Harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saat nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
binamay na mo tiyo, binamay ito panuhatan. Kaya makudak dito tiyo, baru matuha sa hata. Hula-hula namin, na Bardolo may Rajay Ritonga, harahap ang kusimanok kalit nung nga masok pe, baru do manurong si Regar, lugatowing pa nung nga masok pe, si Litonga doho siyahan. Dak masok mahamu na onong nari. Ritonga harahap manurong si Regar, si Litonga siyahan.
Yesus tolong aku salah keliru Rakot Yesus goyang orang tahu suwi karo dan lagi ya ramsi Tuhan Yesus goyang Raja isi di toma Rabdo Raja isi ahad Raja nami di dong sahat kamu di penghuni alaman nami Partik yanope kupa sahat kami maha Tuhan hula-hula nama-nama-rangki obat jadi inna roha martangga madodoro majuta kami maperjoloti iya jadi semanima di hamba mangburu nami kabe pulang dipertakut di mata dewan duksata hitungan di bagas menon bersalaman dan jumulu sormatua tutulah nami apalagi bagas setinggion Waduh kami san hula-hula nama-nama-rangki arahap juga kami do songon dalam nami laumat dapat to kamu ima perbuepir dohot nama ludu motong susah dia be si bobuan nami di bagal satu kion adong hata ni gatu itu medokon asal setitik masuk pak pulang-pulang parok na do obat ulus jadi molorodo apalan lain nami do ibutan nami dusima sadang baru natulunay hamuma amang boru siap mga turun natin personali muna boru harap so dapat tumotonay manulay man sa tulunay hamuma mga turun so nganima adat nalaw si pasaton sa kami hula-hula na maramarangi arahap hindi mo sa kami mga siya Kami dalam horas tong mau patsiak kang ulo siya de iya mau lihat mari Tuhan dah mau lihat manang hita salhuna zon roro hami hula-hula na marhamaranggi silitonga diaro rame dulu diwa kami do boras perbuepir dohot eme na marludu asa do horo nae ma tutu sewon hatani na tua-tua boras sipiriton di atas di piring birma atau timu saya tuan dari Batama nama gini-gini yang bisa berdua mendapat lingkungan si borok karena yang si pasal ton nami tuhamu Raja Madalu sesuai tukang ngarapotan namu dari obat lempar mah ada Raja nami Allah hubutu hami dan disunit naik motor nami dohok lain nami bahamu mana mengatur honi ada jalan horas kami nadong tahun sosoni ng Raja di Boru bere jadi sosoni memang Boru Ikokodo jauh-jauh muna Inaw saur madua lain kami di partik jano las marhideiro roro kami tubuh punya nama muna kubuak kami do adat marhide ini nama lutu pinta di tangang nami kamata nama tua di bata tubuh parang nilai kong ang giyak ma lutu agad yun lutu ng parhorason asimaruhan yang mata nama tua di bata tersingok dia menawag na niya ang boro polo tumpe kudam dak si pujion otik dak si hadam asa doon ng berdua maronan asa sikini masih gopa gulang-gulang parauna tungso sa dia be menamar lutu no pasal kami saya bebata matong namang go di pasu-pasu jala balita hubingi hani di raja lima adat na lawas paratun nami di batikyanon obat lepar ma Raja ni Boru asahatan na
kasih kamu Marsitan anom mahamu hita asa hujalohami haroro munate songonima ele-ele do pangiduan nami di lagu rajai hula-hulai tak musik nakso nanak pesonari tak poromoru mokmu anok pehutak baik disuruh Partangisan do hape anggo hasianano hol sawarsat sahipe sai mano sando toto ikon sanggap hamade tu sudena jamai sudedo namane burung alado sai pasuna. Oke, dihamu bendahara masa trauma. Tuhan syukur telah. Jalo matortor na tulang sambil manong kahita. Oh, lo. Sa lima dihamu produksi kami. Nang pasato sidak ngayon na kami. Tumungguray marga Manalo. Padalong man ako partisi. Para buhay minoluto na sa kagapnya sa dunia agara dua molo senira cuma sering terasa jalan saras marwah jalan saras marwah tanah kurang nantekan na sore amasari opera Tuhan oh aku mah mulai
laho mangihut kumuani warna badayna tulang mangihuk na mahamu molo di samose tulang rorobok molo di son lunga robe kok nyari dalam arhitisia ni raja namin molo di adak batak tulang pangabis mahamu prakdohot tulang namis siap turi ima parpudi di hari kalau nung nasib kope babanan yon raja samose kope raja namin Hamuna hula-hula nami raja ini tonga hula-hula namar hamarangi rap dohot hula-hula raja sirekan laos mangihuk mamosaya dohot hula-hula nami naposok raja ini godan ala sadado hamu raja nami hula-hula nami nadugui tak pola hubal kusirak kami hamuna dulu ay sadado hamu somon dayo naik dan pergula somon dayo tua jadi bakti kianok pedinok sahab kamu di pempunya langan nami kuba sahab kami madu hamu raja hula itu maka madu. Jadi sore mah di hamu among baru nami mereka itulah mengatur kasih kami di kebun alaman muna iman di siapa parsar bantuan nilai nami
Dalam nama yang baru inilah mana dapat kamu kami dengakin yang nomor 2 por sekitar di asa dodong nan dodong itu asa dia mati dulu deh orang nomor 2 pas sama tak lupa dia para orang tempat punya bertanah berteduh di mata di kamu selalu dapat parang yang baru nanya mati dulu nah soalnya bawa itu di firma pun tidak dulu pas sama firma tuh di mana selalu nang baru nanya lucu-lucu mana kapal ngomongan mati dulu jadi sedikit siapa hudung lain masih baru mau itu soalnya dia baru sama gue udah gue terpaksa kami itu mau amat tadi pertama sama gue pas pasuna jaga obat jadi gue rumah nggak usah sering atau orang gue rumah isi deh jadi gue apa sudah di pasar kelihatan nah gitu dari semua ini kita nenggolan langsung dia be dahang doli mana para sidoli sat dulu do nana sat dulu do ulung sat dulu do nak perkara langsung dia do pasar time itu perkara dengan itu mahana ini dengan nenggolan dari so